ke wa amohela ngwaneso le ho dumedisa ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste ka jeno ke kopa hore re nke thuto ya 19 ka jeno re nka thuto ya rona ya 19 re ntse re nka thuto ya rona ho mareka kgaolo ena ya bobedi ke nka kgaolo ya bobedi re nke temana ya 13 ho isa temana ya 14 khotso ngwaneso morena modimo a nna re tataise re ye pele le wena tabeng ena ka mehla mareka ka dinako tsohle seo a neng a se ngolla batho ba tla utlwa ditaba tsa hae ona etsa bonnete hore o leka ho nahana hore na ekaba dipotso tsa bona di ne di reng mme ebe thuto ya hae e shebane le dipotso tseo tse banang le tsona e le ho di araba. Jwale mona mo re balang teng kgaolong ena bobedi ho mareka kgaolo ya bobedi temana 13 ho isa temana 14 sepheo sa mareka mona ke hore e ne le hore Jesu e ne le ho hlalosa hore Jesu hana ke batho ba jwang ba tlang ho yena mme ebile a ba amohela hona ka ha mareka o na ngolla setjhaba se Roma mane se ntseng se ipotsa hona se tshwantse se be karolo ya kereke na o na le ka ho bontsha hore jwale hana motho ho ba setho sa kereke o teng motho ya kwallwang mamati hore ebe setho sa kereke na kapa ho thweng mme o le ka ho bontsha hore mang kapa mang a ka tla ho Jesu mang kapa mang o sa tsotelle hona o maemong a feng e ka ba ditaba tsona tseo ke yona sehlooho sa thuto ena ya pitso ya Levi. Ha re shebe re ya pele ka taba ena Jesu mona o mabopong o le bopong la lewatle la Galilee kapa letsha la Galilee mane haufinyane le Kapernaum. Mona o entse thuto tse ngata empa mareka ha a ikemisetsa ho bolella mona hona thuto ya morena Jesu ne di reng empa hore ka morao ho mono ha o thuto tseo ileng a etsa mono o bone ho ena le motho ya dutseng pela ntlo ya lekgetho motho eo lebitso la hae e ne le Levi ke yena Mateo ke mora wa Alfea ntlo ena eo a neng a dutse pela yona e ne le lebopong la lewatle lona lena la Galilee sepheo sa ho dula moo ne le ho bokella lekgetho bakeng sa batho bohle ba dilo tshwasa ditlhapi ba tlang ditlhaping mona e mong le mong a tseba hore a patalle a lefelle ho tshwasa ho a ho etsang moo mme e ne le tsela eo ana a bokellela mmuso wa Roma di kgafa ka teng. Batho ba bangata bana ba sa mo amoheli o na sa ratwe ho hang Levi batho ba bangata bana ba sa mo amoheli o na hlile a kgeswa a sa ratwe ho hang hobane tshebetso eo a neng a etsa e ne hluwe haholo ke Bajude bana ba hlwile tshebetso ena hobane e ne e bokellela dikgafa bakeng sa mmuso wa Roma. Re utlwa mona ho thwe Jesu a mo tadima mme a re ho yena ntatele yaba Levi o ema hang a mo latela ke temana eo ya 14. Potso eo motho a ka e botsang ke ena ke hore na ho tlile jwang hore mo lekgethwa ena a eme hang a sa botse letho empa e le motho eo a tsebang hantle hore wa kgeswa ke hobaneng ha ema hang ha Jesu a re
ntatele. Ha e ka hlile wa ema hanghang ebile o hlile o latela Jesu, ke hobane o boneng ho yena. Hana mmina thoko o ka re nka nako engwe a re na le re ke boneng ho yena. Jwale ebile wa araba ke bone phomolo, thabo e bonang ho yena ha ena phetoho. Ke se re se fumanang sefeleng se seng sa rona. Jwale hantle mona mabaka a hore a latele Jesu hanghang, a tlohele dibuka mono, a tlohele dibuka tsa hae, a tlohele direkoto tsohle kaofela, a tlohelle mabitso a batho mono, a siye hona moo. Mabaka hae ke nna ba ke afeng? Ha ke re nke mabaka hae, taba ya pele, 1, ke hore ona a nne a mmone, a bone Jesu kgafetsa ha Jesu a fihlile mona. Ebe wa mo utlwa. Jwale e re ha ntsa mmona a bile a utlwa thuto ya hae, ebe o lakatsa hore eka a ka ba le yena. Eka Jesu a ka ba le nna, eka nka ba le Jesu. Mona moo a neng a le teng, o na re ha ka bua lentswe fela, ha Jesu a ka bua lentswe fela, ke tla mo sala morao. Ha Jesu a ka bua lentswe fela, ke tla mo sala morao. Ke taba ya pele. Taba ya bobedi, monna enwa o ikemisitse ho nka risk. Ha ke tsebe hore na wa utlwisisa ho nka risk. Hobane ha a nka risk ena ya hore a tlohele mosebetsi ona a leng ona wa ho phuta lekgetho, e hlile yena mosebetsi o so tlile o fedile ho hang. Ho bolela hore e hlile o feditswe ke mosebetsi. Anthe barutwa bane ba bane, Andreas le Simone, Jakobo le Johane, bona ha hona moo ba neng ba tshosa ditlhapi, bona ha ho mathata haeba ho ka ba le bothata bo itseng tabeng ya ho latela Jesu. Haeba mathata a teng, ba ka ikgutlella, ba ipuella ditlhaping. Empa jwale yena ha ka lahlehelwa ke mosebetsi ona wa ho bokella lekgetho, ha ana monyetla le o monyenyane fela wa ho kgutlela ho ona, hobane puso ya Roma e tlabe mo raetse kantle hole. O ne a tseba hantle yena ha e le mona a phahama. Ha e le mona a phahama ho sala Jesu morao, o ela sa ruri. O na tseba hantle hore ha e le mona a phahama, a re ke a o latela, ha Jesu a re ntatela, a re ke hle ke o sala, a phahama ka nako ena, ha ke phahama tjena ke a tseba hore ke ela ruri. Ha ke sa tla kgutlela mona mosebetsing ona, puso ya Roma e ke ya ntumella hape hore ke tlo sebetsa tshebetso ena. Taba ena e tswang ke Levi, wena moreri, wena moledi, wena moefankgedi, wena moruti, ke lebeletsweng ho wena. Sena se tswang ke Levi se lebeletswe ho wena. Modimo ha lebella hore ka letsatsi le leng o tla kweneha. Ha hona moo Modimo a lebeletseng ka letsatsi le leng o tla re wena ha o sa bitsitswe, o tla kweneha, o kwenehele bitso eo Morena Modimo a o bitseng ka yona. Pitso ena e kwala lemati la ho kgutla, e le kwala ka botlalo, mme e bula lemati le yang pele fela.
sheba buka ya baahlodi kgaolo ya 11 buka ya baahlodi kgaolo ya 11 sheba temana 35 teng e reng itse ha Jafeta a mmona a hahola diaparo tsa hae a re jo moradi wa ka o nkgathaditse matla o ye mong wa bampherekanyang athe ke atlamisitse molomo wa ka pela Jehova mme ke sitwa ho kwenega ona santsa bontshitse he o tla go e bale ho ya pele o tlo e bale hobane le moradi ya hae o tsebile kano ena a re ntate ka ha o ba nno so buile ho morana modimo ka kano ena mme o tshwantse o e phethahatsa jwalo ka ha o entse ha re se o tla fumana sebaka sa ho bala ho baahlodi o tloe mono ho tloa temana 36 35 o ye pele ha re ya tabeng ya boraro he ha re ke re bapise hore na ha re bapise mesebetsi ya Levi mosebetsi o Levi a neng a o etsa ke mosebetsi o nong o etsa boima ho batho o no imela batho mosebetsi ona a tloang ho ona o no immeditse batho mosebetsi o Jesu a mo behang ho ona ka ho latela Jesu o tlo imolla batho o tlo fahlolla batho a ba bontsha hore na merwalo ya bona e boima e le ka lokoloha jwang e ka tloha jwang ho bona a go shebe Matteo kgaolo ya 11 temana 28 e reng tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme ke tla le imolla ke ditaba tseo a tla di fetisa e le tsa Jesu ka ho latela Jesu ho mo latela o tla bolela ditaba tsa Jesu hore Jesu o ile re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang ke tla le imolla ke kopa ke tse he potso ya bobedi hantle potso ya bobedi hantle mo le pera eo ba mo le kgetho ena sorry ke re mo le kgetho ena hobaneng a ne a sa ratwe ke hobaneng hana sa ratwe ke batho ba bangata mona mabaka ka nne ana ka etsa hore ba bangata ba ski ba mo rata ke hobane ho ba le kgetho ba bangata ho ba le kgetho ba bangata ba tsamaisi ba le kgetho mo taba pele ho no emiswa batho nako e telele ba qobellwa ho ntsha lekgetho mme ka dinako tse ding le ne le bile le fetiswa ho le boletsweng ke molao le kanqane ho le bolelwang ke molao ha le itse o bona motho yena a ba fetisa lekgetho lona le ile ha o iketsa diphaello mme motho yo a sa tsotelle le boemo ba bofutsana bo motho a leng ho bona ke taba ya pele e ne etsa hore ba le kgetho ba se ba ratuwa taba bobedi lekgetho ne le iswa ho Heroda ya neng a busa Galilea yohle eo e neng e bile se Moroma empa ile mojude ya beilweng ke mojude ya beilweng ke mmuso wa Roma Heroda eo o na kgohlahetse haholo mme a sebetsa ka kgatello e kgolo mme a sebedisa sesole sa Roma hampe kgahlanong le ba Jude mme ka lebaka lena ha ba fumana monna enwa ya ntseng a phutha lekgetho a etsa tshebetso ena ba ne ba mo hloile hampe haholo taba ya boraro ke hore mosebetsi ona wa ho phutha lekgetho o kopanya le haeba motho ile mojude jwalo ka ha ile Levi jwale ile mojude
jwale e mo kopanya le baditjhaba ba tlang ka mesebetsi ya kgwebo mona Kapernaum, baditjhaba ba tlang ka ho tla tshwasa ditlhapi moo. Ebe jwale ho fumanahala motho enwa wa Mojude a sa tsamaya a kopane le motho e leng moditjhaba, hobane mosebetsi wa hae o hlile mo kopanya le motho e mong le mong ya tlang letsheng leo la Kapernaum, kapa ya keneng ka hara motse wa Kapernaum a tshwanetse ho lefa makgetho a itseng. Jwale o na kgeswa ka mabaka leo, Levi o na kgethwa ka mabaka a tshwanang le yana. Ka nnete moriri wa heso le wena moruti wa heso, le wena mmoledi, le wena moefankgedi, ho nka pitso ena ya Modimo, ho nka pitso ena ya Modimo ke ho nka ka tiyo leeto le letjha, ke ho nka ka tiyo leeto le letjha leo ho seng o tjhetjha ho lona. Ha ona hore ne ke bapala, ha ona mokgwa wa hore ke ne ke bapala, ke ne ke swaswa. Ha o nka pitso ena, ha ena moo o dumellang ho tjhetjha ka teng. Ka leeto le ke leeto le o isang pele fela. Ke ka lebaka lena Jesu a reng, e kare ha motho a rata ho ntatela, a itele pele. Mme ha taba ena o ka elellwa hore hantlentle Levi ha nka qeto ena ya ho latela Jesu, a ba hlile a mamela Jesu, a ba utlwa e kana ka mamela Jesu dijong, ke hobane e hlile hantlentle, e hlile o utlwa pitso ena, e hlile e mo tlama hore a be le Jesu, mme a ba etsetse se seng se ka se etsang Jesu. Mme ha hona lebaka haeba o latela Jesu hobane o bitsitse tjena, ke ntho e nepahetseng ya hao, ho lokile. Mme e ba mosebeletsi wa hae ya tshepahalang ho isa qetellong. Ke kopa thuto ena ya 19 ke emise mona ka jeno, re tle re betse re tswele pele ka tsatsi le tlatlamang. Kgotso ya Morena e be le wena. Ha re rapele. Modimo ntate wa rona le hodimo, re a leboha ka thuto ena ya letsatsi la kajeno hape. Ntate rona o re bitsitse, mme o re bitse re le maemong a sa tshwaneng, maemong a monate, maemong a bohloko, maemong a fapafapaneng. O re biletsa mosebetsi wa hao hore re tle re be batshwasi ba batho. O biletsa bathong ba hao. Hlonofatsa moi maleng hona teng, re hlonofatse ntate ka Kriste mmoloki ya boka jwale mehla sena bofelo. Amen. Kgotso ya Morena Modimo e be le wena, e o boloke ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halelelang. Amen.